Dah kebapai kemat kerpang bagi kelung kena kin yo jakai yelekai bat ban pen berngai la di. Haka sauterik mentau benai la plipat ba ya ka Children Greenery Park ha mensan lumparing ya ka bala betengka da ka sarkar pedeng leng ba ka skim Amrut. Ya kini ke Children's Greenery Park leplia du Menteri Sarkar Jela ubasan Borculai ubelongru MLA ke South Shillong Constituency ha ke jingadan lang urang ba shnong ke apa lumparing uba HB walang kinong kit kam shnong kinong shong shnong bat kiwe-kiwe. Ubasan Borculai ulong bu ulalet hisya Delhi menikendo iki he jong ke Sarkar Pedeng ha ka ba ulepeni kikot kisla kiba layo na katanat forest ban penon kam kene ke Jaka bat hadin kini ulepen yo ya ke Amrut scheme. Batai ya kini ke Children's Greenery Park haga jinglut ke bakot arpun reo poin sau-sau lak tengka. Haga ba anca ilakai tangi ki kena ki badan hapo khat arsenam kerta. Kinong kran na gejingelang ke lero yu MLA halor ke jingla ajung u banwan ra ya ki kampen roy ki babun ki bela ajung mentoy ya ki pat ba nong shong shnong jong ke constituency berokowai. Haga ni kesngi ubasan Borculai ula samru iki khusnam shiki kena ki bela job iki jinge kop shat ba jinge kop drodur. Bala ai kusnam ru ya kishnong ba iki seng ki bela trishita ma kapor basa priang ka klam COVID-19 ha ka jela.